الباب التاسع والعشرون دمبغال نوغا جينا يبانغال كاريا لسالين قضاء حوائج المسلمين كو يوتا انغال ان في هونتانغول جيلدو بن هاجوجي مابbe ni قال تعالى وافعلوا الخير قل لكم لعلكم تفلحون وقال تعالى ما تفعلوا كلا كغلو من خير فإن الله الذي عليم وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بماك المسلم أخو المسلم كون جلو كسب جلو لا يظلمه ولا يسلمه o toñatamo o yennatamo wa man kana fi hajati akhi kallatiɗo e haaju musidɗo mo kana Allah fi hajati wa man farraja kala sendindirɗo an muslim ga julɗo kurbatan tampere farraja Allah on sendindira min e makko anhu e makko biha sabu ɗum ɗon kurbatan tampere min kurabi yawmil qiyamati immorde tampereji ɗi ñande dargal waman satara muslimin kala surruɗo julɗo satarahu llahu yawmal qiyama muttafaqun alayh wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anin nabi ko yetta nabaji allah sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maki man naffasa kala hayfinanɗo foygintinanɗo an mu'min ga e gomniɗo kurbatan tampere min kurubi dunia immorde tampereji aduna tun naffasa llahu anhu allah kadi foygintinano yaymo kurbatun min kurubil yawmil qiyama tampere immorde tampereji ɗin ka ñande dargal allahumma amin wa man yassara kala newinanɗo ala musirin e dow sattoraɗo himo duwa ma newinanamo ɗon ha o heɓa o yoɓire ma newinanamo ɗon ha okkamo yassara llahu alayhi aray allah newinana e hoore on ɗon fi dunia ka adna wal akhirati kal ahira wa man satara muslima kala surruɗo julɗo satarahu llahu fi dunia wal akhira wallahu allah fi awni l abdi himo e wallugol jiyaɗo makko ma kadal abdu en tant que jiyaɗon hino laati hino duumi fi awni akhi e wallugol musidɗo makko wa man salaka tariqan kala natuɗo kadi laawol aligoy kala nanguɗo laawol yaltamiso fihi ilman himo ɗaɓɓa gandal e ngol laalbi mana kala yaltuɗo ɗaɓɓugol gandal ma kala natuɗo laawol fi jannugol sahhala llahu bihi allah sahhala llahu lahu allah newinanaymo bihi sabu on décision ko yalti fi janngugol ɗon ila tariqan laawol allah newinanaymo laawol ilal jannati naɓaygol mo ha ka janna wa majjitama qawmun yimɓe mogondiral fi baytin e suudu min buyutillahi taala immorde cuuɗi allah teɗɗu towɗon yettoluna hiɓe moɓoɓe jangga kitaballahi wayata darasunamo ɓe jangga nde ɓaynan hakkundeji maɓɓe illa nazalat sona jippoto allah e dow maɓɓe sakinatu deƴere wa ghashiyatuhum sudda ɓe rahmatu yurmen nden wa haffatuhumul malaikatu malaika ɗen kadi aɗa jippo huuɓitaɓe wa dhakarahumullahu allah teɗɗuto ɗum janto fi maɓɓe fi man indahu e junngo ɓen wonɓe ka makko toon wa man batto alih kala leetinɗo e muɗum amalu golle makko ɗen lam yusra bihi nasabuhu yawnantake mo ko ɗum woni damɓe makko ɗen rawahu muslim albabu salasun dambugal capantata ɓangal babu shafa kariyadu salihin babu shafa ko dambugal yewtal ngal en fiite foore mayin ka ciifol ka tafsir ley qala ibnu usaymin rahimahullahu taala wa shafa ko etete foore hiya ɗum attawassutu ko heɓorgol ko jokkorgal lil hayri faade moƴƴere aljalabu pooɗa e ɗum manfaatan nafoore aw dafi darrin mudarratin ma duñugol lorra wa shafatu ko ete noon te foore aqsam ko geɓe alqasmul awwal geɓal aranal ngal ko noon mo naɓi ɗon ha geɓal aranal geɓal ɗimmal geɓal tammal mo naɓi ɗum ɗon fof ɗon kañum te fooreji ni hara en wawata addude ɗi fof muɗum ɗo kala e moɗon wawɗo faltade ka tafsiru ley toon awa mo wawaɗi wo so hewti ɗo ka rewtagol yo noddu ka numéro téléphone 657 60 53 09 628 60 53 09 631 même numéro ka so telgi même numéro mahin noon ka tafsir dow qala allahu taala ala daali man yashfa kala tefiniɗo shafaatun tefore hasanatullah bande yakul lahu la tantamu nasibun geɓal moƴƴal min hay mum wa nabi musa al ashari radiallahu anhu qala o maki kana nabi annabaji allah sallah sallam laatike ida atahu talibu hajatin si arimo ɗaɓɓowo haaju aqbala o fewtitay ala julasa e jooɗodaɓe makko ɓen fop fa qala wa isfa'u imme tefon tu ujaru yoɓe ɗon joddi wa yaqdillahu allah on ñaawi ala lisani nabiyihi e dow ɗengal annabajo makko on ma a habba konko yiɗi
ñaawde. Muttafaqun alayhi. Wa fi riwayatin ma sha konko yiɗi. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qissati Barirata imo yewta en fi qissa oɗo sonnajo ɗigguɗo wa zawjuha oɗo wiyeteɗo sonnajo wiyeteɗo Barira wa zawjuha e muudi makko. Qala wi qala laha annabi annabaji Allah makan o sonnajo law raja'ati hara a hotayno ka o gorko. Qala to ya Rasulallah ta'muruni ko a yamirila en waɗu ɗum. Qala nelaɗo make innama ashfaw o andude min mi tefay woni mi jeejay woni. Qala to ya wala hajata li fi mi mara o haajo yiltitagol ka on. Rawa al-Bukhari ko imam Bukhari woni ko filli hadisi on. Wallahu ala wa alam.